Kibol lo now zi pen hi hadang hipun. Government of India, Government of Manipur chule suspension of operation SO group hon tuni hu hin kum khat sunga dingin suspension of operation SO agreement hi extension and bol kiduvin hichi extension of bol now thu hi mail hi media hon hin su do tawin hi jing jong le keno UPF akunin official ta inwang hin su do hi lai win hichi official ta hin su do lo lai wang hin state ai ho Manipur state adinga mấy thầy media hòn anh số đó hậu hi, adi ATI là riêng nhiều hiện tin azi chưa, mấy thầy media hòn anh số đó hậu hi, adi lâu, hi lâu hiel ding hiện, khát riêng sẽ nên số đó hipon, media tam tay anh số đó tao vin, hi dị chun, tu ni khua extension Kibol hi, agreement lekha chu kim hui lai zong le, adi hi, ti hi, apot chuyện na, hitan, hitok hilona hi. Suspension of operation SO agreement hi kum khat extension Kibol hitai ti hi mi pi ho heading a hi kain in sei hin tin ni ha le chi chung sanga news item min zong ana pansa ki rutin hi zong le news item ma khu inop chawep ki sei thelo hi zin life a hi a hi le akichi na khat om zoin hi ja hi life a ken bol a hen SO agreement amasahi 2025 kumahi 23 akipat agreement extension anum tapon 25 ahi khatve an ki bolai 25 extension and volu agreement avela extension and volu hi September ni simli September date 4 chunehin September date 4 athuna di hi lakhat zongthing lo hitan hitsi SO agreement kum khat ani khu akichai masang hi extension hong Kibol ke hitan meeting anai ding chungchang thu hi government of India in zong ana phongdo pon government of Manipur in zong phongdo pon chole SO group hon zong phongdo pon hichi thugu a na nei wa extension hin bol zo wa he athu hi hong ki hebe me amasa agreement extension and bol now hin thu tam ta an sei kho movin gal nunga chen by partite hiding hitai government of India le SO group hobo hiding hitai tin an sei ven ken ole UPF chele government of India bodanin ahong ki sein ahin la SO agreement extension side hin bolo chen government of Manipur zong party khat in hong pang kitan chele agreement lekha chi vet a hi le territorial integrity su ke loading ti jong su hong pangin chule negotiated political settlement hichi hin thiltam ta an su boy Manipur territorial integrity su ke loading ti aki sei chu hichi negotiated political settlement hin constitution lin zo a hi ji hin constitution chunga a hi lo ji chon hichi agreement hi imacha hi monom poiti hi keno UPF in an sei che hi hiti chun hong chi chin athung dain kum khat hlin ko ne hen to hin agreement tha in sign bol ke devin to agreement sign bol hi agreement abol now soi abol now sign bol now skim hui lai jong le thu so mi hon hin so do si vet a hi le tu chunga jong hi amasa atawang bang che hin alain Manipur territorial integrity su ke loading to kha loading ti chu akhat nai sule ani na chu India dan pi to ke tu a political dialogue neiding tin political dialogue hi zat ve umitam ke no le UPF in galai jong chun khatve MHA palai hoto political dialogue na ne win UT with legislature Puducherry petan ke pelut hitai tihi anaki kisaya ina zawahin hichi UT legislature akipulut taita aseyo mut heading in zong anom pon chule MHA in receivable now hilole MHA palai ho eke misra holoin receivable now chuchile kha receivable now ahilole eke misra to akinop tu now agreement ho imacha jong mut heading anom pon MHA palai ho hingin akipulut tai interlocutor
hingin eke pelut tai tin eke mat sorry zo ka se eke mathur eke misra ake pelut tai tiven ai la ma ho sui jong mu ding om pon hiti sun phat hong chi chi na hi le tua hi agreement signable kum khat a thin ding kun a hi a velin agreement signable ke devin tu sung agreement signable na wa jong hin territorial integrity manpur gam sung su ke allowing ti hi apang kirin mai le na tu pi pe no chu manipur integrity su ke allowing to kha allowing manpur su ke allowing ti so hin ai hon ina kinep naw hi UT legislature manpur state su ke ding UT sim do ding chu chi UT as legislature ang ding ti so hin agreement ki bol si le manipur territorial integrity su ke allowing ki ti jing ahin la ai hon idi manu chula su ke te ngai tu chunga tha agreement uma jong he manipur gam sung manipur gam gi su ke allowing ti e kirin sule ani na a tu sunga pe na he India dan pi to kitu a political dialogue nei ding political dialogue hi zat ve hitam political dialogue hi ki cha hitam ti mi pi hon in ge alo hin tu chunga agreement chu ivet ki da hele political dialogue nei ding ati ki devin ole political dialogue hi tu a hong ki pan be kit ding ham ti so hin kumi zat pi political dialogue hong si lata ato a final stage sitam ti hi mi pin igal do jing lai to final stage sitam te igal do jing lai to hin to a hin atha in political dialogue nei din jongsu India constitution to framework of the Indian constitution to Indian constitution India dan pito kito a dialogue nei ding India dan polanga chui thelong ni ti na hin IP hele phan masa agreement sign abol ni khochu ka seitan September ni simli hin hichi phan masa abol lai hin kinup tu na tam ta ana bolovin designated came mấy thầy hot sen à muốn to cái này nó muốn lạ họ họ cho chuồn độ đinh thì hiện này hiện cho lẽ designated came su hom ding thì giống ấy hiện cho lẽ bà nên SO group hòn agal man cha ho hi akin IP ho CRPF came ham ai lo BSF came ma a koi dingo a pi lu dingo ti hiện cho lẽ bà này hiện SO physical verification ani dingo so se SO cater hola a gampami foreign mi ho ma hile hichi SO cater hina akuna ka tha ding la do ding tin kinup tu na ni vin masa an kinup tu naw avelin hin sekileng political chapen asai pen he negotiated political settlement chamnale munom na dinga hichi gang the pe na time bound manner negotiated political solution khat bol do ding tien hi jong se kum khat sungin imacha aki bol do pon negotiated ati ale anaki nop tu na saw te ding hi achuti lo le negotiate chi chunga hin lam kai hon grammar chungchang thu tam ta asevin a hin la negotiated political settlement ati ala tam zon ingai danu chu an kheu thla na saw uma hi chu to thla ding ti asei naw hin te ti a hi tam zon ina law a hin la ama ho spokesperson ho la in asei na chu hi chi hi a grammar wa da hi ti zo hi khati zo hi tin an asevin ai pi chu hi le hi chi ai pi chu hi le mi pi ho ngai dan helang SO group ho ai lo le spokesperson ho ngai dan helang ma ho sei helang ata chu ai pi pen chu ta jong le hi chi kum khat sunga hi thasom le thani sunga hi government of India le SO group hon imacha nampi adingin progress imacha an bol do pu veti hi sei the hi kum khat a thing tan kum khat thing ding kun chai tan SO agreement sign avela extension sign and bol out kum khat sunga hi ma to do hi pon agreement hi
expire hi masang apart ki chai masanga tu a hewang extension Kibol a hian tu sunga jong hin ipi ain bol do divem a khepun tuni ko a inamu hichi agreement hi masa ato ki khi nompon Manipur territorial integrity chi su ke loading su a hi jing chule abana hin abula ka se banga chun framework of the constitution of India noya political dialogue needing hibep na lain solution sim ding ati jong hilohin political dialogue needing dialogue hi ki cha hi tam ti ami pin ki gele achu ti le hi chi agreement nung zuya hi to a hi dialogue needing atha ki pat diu ham a hi lo le hi chi tu ni khong ki su hi a ki su khil ham ti ding sula mele on in su do ka ven muni zenin ka ven hi le a sei we a ki bangin political solution sim ding ki tir chu ki paum ta hin India dan pinoya political solution khat sim ding samnom na dinga India dan pinoya political solution sim ding tile chu ki paum ta hin alet aneus thu chu ma hin atua dialogue needing tin ki hona needing hi panbep masanga ki hona chu Hoilang thung hitam chi question lin ta om masanga chu chanan ki howa izat ve ki ho itam galunga jong izat ve ki ho itam hi cha ki hona ho chu Hoilang a om hitam solution sim part hita to a dialogue needing India dan pi noya India dan pi to ke to a dialogue needing ti hin alain apomol he jingin asu khilo hi le chu phan tin amahon agreement abol now a later momong he ki mu lo lai zin asei ha sajep amon signable now hi ki mu hitale asei hinop jep ding a hin ip chile hi chan ge ong sik ki sei thei ta le ata a hi tia ila jing diu chi mai inten a hi ding dol a hi tu sung in zong akin up tu naw bachun phat masa a agreement extension abol masat over 2025 kuma anakin up tu na hobang chun tu sung in zong avel in kin up tu na abol kirvin phai cham to kinai namun la aum so group ho namun kem ho su hlom ding chun do ding keno le UPF ho kem som le li hi sa ding ti choi hian chule agalman cha ho akinai pi ho CRPF kem hello le BSF kem a koiding ti jong su avel in apang kiden hi chi hi athang pi khat a hian tu ni kho a agreement ani naw ba athang pi khat a hian keno le UPF in tripartite keno le UPF chule government of India government of Manipurian tripartite agreement ani now suspension of operation agreement ani now hi sang ni legate kum chun hitan sang ni legate kuma kona hi tia hi extension hong ki bol to pe a extension akuma kuma hin bolova hi chan hiung thlung a hin hi si keno nuya hin group som le sagi umin chule UPF nuya group gate hin agom wa hi group som ni langa hi win kedar hi agom wa mi sang ni le zani velin akisein ichi kedar list akila azonunga sang ni le gate a kedar list sitting hin si sang ni le gate zo wa ho hi government of India in zong a head pi lo danin aki zain chule stipend mu lo mu hola azong hi atha hoi panglo danin kan zain I sange ta hamwang chu aki hepon aji chu ichi chung chang hin do jong chu kana dong khadi pon tuni kho agreement extension of bolo chu ki paum ta hai government to ki do lo kalwala pham poi ahin la point akhat na jong chu ki dei lo he Manipur territorial integrity akelawai le idimano chi pi phachum ham I chanin sei thimutin sei zolutin sei nal jong lewen Manipur territorial integrity akelo le pi phachum ham imuding wa
territorial integrity ke lova imu thei chu adang pon 6 schedule imu thei dingo chule territorial council ho chu mu thei na witin hi chobep chi mu dingo hin territorial integrity ke lo ding boundary ke lo ding 6 schedule hi government of India in Ladakh ho zong api nom lo hin Ladakh ho kisan government of India 6 schedule api nom lo hitan hi chi 6 schedule land right si phata hi ji hin government of India hin hi chi Ladakh ho api nom lo hin Ladakh hon ki phinna na sata na chi la piwin sonam wang chuk lam kai ne in ki phinna na bolovin million thina to win sonam wang chuk zong anamanu win Rajasthan Jodhpur jela an ko yo hin thlaijanam khat Jodhpur jel an lut lo hin hiti a Ladakh mi hon ki phinna ahin bol ngo hin union government in Ladakh union territory masanga legislature anum lo chu legislature beading chule article 371 a akuna ji chana clause a ki sei ho zo si hi cho zo si chu Ladakh gamsunga sa ding ti hin chi chu hi le land rights song apangin thil tam ta jong pangai Ladakh mi hoin 6 schedule mu hi jing ta jong leo article 371 noya ven bitna tamta umahin hi cho zo si jong sa nei tawin chule legislature nei ding hi ta ji uchun ama hole ma hoki vai hom ding hi tawin ama hodinga chuma chal na lin ta hi Ladakh hi agamlet wanga khun population jong thom cha hi in thinglang gama hi in amun jong khu le to Kargil kho hi jing amun pio jong khu le to Kargil se hin hi chi ajong khu zat ni nam ni hin alaivin Kargil langa khun pangal atamuin pangal ho jing hin le langa khun buddhist thinglang mi ho a hi in le to Kargil ki goma Ladakh asim do hin hi chi a population jong hi ho sanga thom zon alai hin lakthum plus lakthum velvet hi a hi win hi chi holo ya dinga bon legislature akipi a UT anapi masat pedwa bana to legislature pi ding a go do hin chule article 371 noya ven bit na thing set api ding hin 6 schedule mu hi jong leo amo dinga so boilo hi letan Ladakh te hi iti tingle government in anop naw pita jong le iti tingle legislature hi ahin sim do pan diu ham tiwang chu sei thei nai pon pi dinga chu thulu na simatan ahin la tu gain wang chu legislature akisim do hi lain iti len pi diu ham sei thei pon Kuki cha te jong hi UT mu thei dinga chu thin len la thing set chu kini hin population jong hi thom chu hi po Ladakh population to te ka dinga Kuki cha te population hi na samama na lai hi chule iche naw jong hi gam neo hi pon gam lin ta ahin Kuki cha te ni to phau hi gam lin ta ahin UT hi na dinga ilin len naw jong pon population jong chuti ta athom jong chi po vin ei hon i dialu UT with legislature hi mu te ne dinga pan lawang hi koima yum ta po vin separate administration an phung do ho hoilang geigam hitam ki hetalo hin masanga chun A4 size paper khat be en adi dan ho en su do ji tu lang hin chaung so bol ta po vin tu a hi agei naw ki hetalo election hung nai le au mum naw wa hung el ding hung el pan ding hi ting da jun ki hebep ni MLA somi nei ho hin kum nga sunga hi ipie to do ovam ichan ge ya zale na madinga pan anala ovam ahi lo ai le gamle na madinga ichana pan la ova development works izat na bol da ovat progress report kithum le amo ki sei sa le tam ta sei mai thei wen ahi la mi pi en ga mu thei ding ahi lo le hi chi hi ama khun chi a bol in ama khun chi a bol da ga ti thei hi be se lo ki sei sa le ga le tol ji a fan lo ipi lo ti ding ga le tu jing jong le ne lo cha lo thei ki lo development work song ngai tu thei lo hi lo ngai tu te ngai local area development fund jong tho thoi galum masanga to ki hi chu ki heding ain ahin la
a fan a thom nung zia chu na to jong chu masanga bang zo hi jong le ga mu theding de ti chu mi pi hon ki de hi SA an pan do ho athip tan anung zui ho zo si athip tan CSO ho athip tan mi pi ho athip tawin SA hoilai thung tam ke lo samna hi om tai tin peace agreement ki che ten sign Kibol hi jong le zan hi a kangpo pi district sunga kangpo pi khu pi sunga Manipur Chief Minister Wai Khem Chan gawalu da highway ki hongdo ding hitai ti a Kuki CSO leader hon Wai Khem Chan Chief Minister pa hinga phun do to kilona Wai Khem Chan Manipur Chief Minister pan Imphal Dimapur bus service passenger service patding security phata peding phata chi sa ding free movement sa ta ding hichi National Highway 02 hon na ding ai lo le hichi lampi hi koi mana su boi lo ding zale nam zo sin ho thei ta ding ti hi Chief Minister pan an phun do ai hi chu hi ai le highway la free movement ta ai le galom te te itikiti thei di ham gal ta pui ja tung sa ni ki sei chu ata hi ti ai la diu hi mai tin peace agreement chet lo wangin highway a free movement ma mấy thầy ni gam sung zora ai hon mấy thầy gam sung zora chi chu peace agreement lowa chamna ti ta iti monari lo hi lai he ji chun zan hi thil so chu mi tam ta in phamo sa in mi tam ta in alo thelo hi atin aji chu aning lang khara kachana ga hon 18 tanwa aning lang khara me thei hon 18 tanule kangpo pi district sunga cheng ho zo si ka thi ga mong ding tai ne le cha lo lai si le chen angai cha poi mo ho zo si yamasa kimulo hitan hiji achu government to ki thua ki hin su na ringa na to na tham ki chi la pi hi tia sei loi jong om ama hos thu se yong chu adi poi ti po ta adi a hin aje su mi himin ki ngai cha pen chu i hin na ning a hin ne ding cha ding lo ting le ki hin thei lo hin a hin la ka sei nom chu Manipur Chief Minister ki ko lut hi hen lang hi jong le ne man cha man wang chu ha nan the a hin la kilin koi ma wang chu ki thilo hil ding government in jong kila koi ma a thi sa lo hil ding hin kangpo pi district sunga cheng ho kilin a thi ki thile government hoilang India government in jong hoilang a vet diu ham last minute le government a bol tho ding hin ne le sa ki di ne le cha tha samji a democracy gam khana kila mi thi jing ding wang chu thil hi thei lo government a bol tho ding thil man wang chu ha nan te sule zan hi ai sei pi pen khat chi pham ti le government in thil tam ta ai bol do win development I hi ma sat ting ole I di manu chu ola bol the thil he ki khel the gamle nam I gamle ku to a dimani bol ho imu ting ole to a development works ki sei ho chu abai sa zan he a ki hong do jong chu thupi ta jong hi pun dialysis unit khat a ki hong do aba na hin hichi ADC ho chu nian bu na gari izan ham khat a ki pi azole blood bank ki pi hichi chu government in to ding alom ato hi bovin koi government hi jong le ato ding alom hi bovin credit ga pi khel khelong ngai ka sa lo hil ke bang Chief Minister ke hing katin ko hi jong le abol ding alom asa tha district khat hina chu kangpo pi district chun blood bank lo nei te ngai dialysis unit jong nei te ngai chule angai cha poi mo tam ta jong ni ngai na lai hin district building mong hin dinga angai cha ho zo si ngai na lai a chi ke wong chi lo ICU jong ngai na lai chule angai cha tam ta jong na lai hin kangpo pi district sunga koi hi jeng jong le abol dinga lom hi boin chai Chief Minister Wai Khem Chan chu credit ga pi ai lo le ama khel ga ko wa hondo sa ki thi wang chu ken wang ka gel to ki tu lo hi le makhan khu khat mai makhana chi ding go chu kachana ga liang mei hon het jong het pi povin welcome jong abol povin ko jong a ko lo hin makhan khomi ho jeng jong a ko lo hin makhan khosunga IDP ho building chule IDP hon amuding walom ho pi ding ago ne achi ato gon chu Joint Tribes Council Manipur kiti inpui liang mei rong mei chule zeme
họ khi gộp khom nào hi chi working committee ZTC Manipur hon boycott and boycott a bol na chung chang thu chu hi chi ma khana ho chun a hin endorsement and involvement a hin to sodwin so to kilon chun wai khem chan Manipur chief minister le team ho chu ma khan khosunga relief camp namuna chun ana lut sa povin ana ting tan win so to kilon chun hi chi chief minister le team ho ana kilewin kang pu pin zot le gam gi phai mona welcome ana bolova kumizan ham khat hi chi highway hi anaki kha azong le tunia kho akuna hondo ai tai tin selka president puchun chief minister pa hinga na phung doin hi chi free movement chung chang thu chumana thu ki sei cho committee on tribal unity ko tu hon ke hon ka he phapo ve a hin dikiduvin a hin la hi chi hoi khem chan ko na dinga meeting ani naw wachun Kuki CSO hon meeting nei naw wachun ko tu jong na pangin sahil ka jong pangin kukin pi sadar hills jong pangin chule sadar hills gam kai sunga dinga nam sipai hong pang hiu unified command lam kai na meeting nei yu hin chi chu hi le ko tu in ke hon ka he phu ve ti na diu chuwang chu ha samai the ka tu sei hi ko tu hon jong ama mai the hi jong le meeting a chana panglo hi le wang chu thu khat ka sai min zong a digest thei ding ain ole sahil ka president pun biri wai khem chan hinga thu sei chu ama individual capacity a sei ham ti hi clarification ngai hi tan sel ka president pu chun ku sadar hills gam kai sunga cheng ku ki nam pumpi represent a bola aman aphun do ham khatna a hi lowa hi le ama individual capacity a sei ham akipa be se ji a chu seiding a aman agel khat chu an phun do jing ham ti hi het chet ngai hin hoi zo chu ham phung do ina tiwa phun do sau ham ai lo la ama mi malin anop be se ji a chu aman an ki phun do kha ham chi khat zo zo hiding hi Kangpo Pi district sunga zan hi chun samna tai peace aki koi tai kitile ki seva loading hin agreement a sign a ding se bos ki van hin athil bol dano chu pu vung zigin valte lungdam sa William na kingon a thading in Manipur chief minister Wai Khem Chan in to go na simin hongding hitai ti thu ong ki than pha da hin gam sung vai pu hon sung pi gam kai sunga lam kai hon ichi national highway Imphal akuna aizol lut hichi national highway hi tidim road hi tin tanding chief minister pa hungsa loading ti hi thupon hin bolovin chief minister pa ibola kukte gam sunga lut sa loading ki ko hamtile demand ki nei jing lai hi ji ahin ama hi samna jong umna lo lai hin kuki chate chenagam sa hulu da hen ti chu lam kai ho to gon khat an hi to klon chun lam kai ho thupi na noya chun nupi ho hat na zalin tidim rod chu an ting tan win mit nupi nunga numei asanga za asim hon lam len an ting tan win lam le na chun road block tam ta an simovin chief minister pan by road a ho thelo to klon chun flight in helicopter mangchan ahungin helicopter mangcha a pu vung jegin walte William na programa chu hung panga hin helicopter akile ki de hin ama in lamka khopi ka phai ti jong le helicopter a hungleng lut hi bovin chuti ta a bairo da hunga lopi ta akiliam jong hi sin lo hin kiliam lo hi la hin zomi council hon akova zomi council ho to itawang understanding anei hom chu ki hello hin hichi program zo jong sun zomi council ho Imphal chewin zomi council ho to ki hon anewin zomi council hon ki pawit san in hinglang a apiwin pon silpi na jong anewin am ho ki ka understanding khat wangum hi hichi understanding hi thugu a hi ji hin koi man jong seipon ai wangin mizo sin gin mona lin ta khat wang ki ni chi hin am ho ki ka athil khat uma hin aki phun do lo lai thu hi ti jong hi mizo sin i het saw jong le avelin ken jong ken sei no min
abulai se yu chu suspension of operation SO agreement extension Kibol na chungchang thu a hin abana se yu chu zan hi kangpo pilang thil su i se hin to hin athum na ding hin khat hin se beleng zomi council hole government ki ka understanding khat au me gu thimin kinop tu na khat ane ve ti hi mizo sini head o hin hi chi kinop tu na ane hi itile en phun do diu ham sei thei pon ain la thugu kitimai le thilum dan hi thugu kiza hole thilum dan hi i vietna hi le zomi council hon demand an bolo lamka district hi government in peeding a good khat to ham ti hi mi pi hon ageloin a pi owai le pha hi well good e hon oppose bol theina ding thane na i masa jong nei po government to gon government policy program ho ai ho ki kum na thei ding zong pon 2016 8 December ni khochen Congress government Chuchiphalaya Chief Minister ani hi Okram Ibobi in Manipur State sungin district tamta inau declare an bolin an phung do in district tamta an hong da in ichila achun pherzol apangin tingno pal apangin none kamjong kakchinga in ichojo si hi UNC in nungla ading district ke loading alui achum den ding kangpo pi jong na panghin kangpo pi bong senapati a sa ki ding ti i zarwe ham khat government of India government of Manipur to talks anewa tripartite talks anewa ichan ke hona ne wang hin government in an chila biu an to gon so Congress government ho to gon thilbol hi jong le BJP government in tam ni po ta awang win asuke apovin hichi order su angai ngai awma district an ki phong do sa so district am denin hichi banga chu e honjong i masa bol thei nei lo government in aphun nom wal lam ka district so aphun thei hin thanei na ling set ani hin state government khud am hin state cabinet in yasati le yasiang aphun do ojan la selo hi le katinom ahin la hichi kichi de wa kan sinom chu pham ti le lamka district hi amo to gun dung zu ya hi tu le tu a Churchanpur subdivision kiti Churchanpur subdivision town sung to singat suangdo thanlon chule mual nuam atio guitiro na pen kan so si hiding dan in kisein adang si sangai kot jong khu a sei thau a hin la government in anopi lo danin thu akizai aji su sangai kot lang khu atam zo ei hoto isupio zo tribe ho chen mun hin singa dong chu tia seidinga su zo tribe ho tam chen mun hin swang do jong chu zo to tribe a seidinga paite ho chen khom na mun hin ai la government in ipian go nova lamka district an sim do le subdivision izat chu lamka district no yan koiwa subdivision izat chu ahin da hawa ei hono ya diham ti hi ke chin hi lai jong le tunia ka seinom hi koiman jong an gel sa jong mai the an gel kha lo hil jong he mai the Churchanpur district ki ti hi mei hei min hetia i dei lo wi cho chunglanga zomi hon jong dei lo e hon jong ke dei lo cho Churchanpur district ki ti ting le Maharashtra Churchan mina ki sim do Churchanpur ki ti e ja ki dei lo chungla hon dei lo nui la hon dei lo i dei lo chi chi o ai la alo the lo wa amin i khel the lo ja Churchanpur district ki ti o ya izem ti achu chi Churchanpur district so ki su ki alam ka district ang ki sim do dinga hi le chu chi Churchanpur district chu su be hian lang ai ho chena si chu Tuibong district ki ti le Churchanpur sa amanin manghen ti chu kalunggel ka ngai dan kain phun do hin Churchanpur district chu akisu ke ding tho thowa ta lo ding tho le e ho lang si jong hi vetsana sangai kot subdivision samulam chule saikot subdivision hi in samulam la na hi in chule Tuibong kangwai hinglip hi so si hi Tuibong district kitile ti hi mi pi tam zon i dei wa hi chi e hi ja chu e hon jong to a government hinga i thut diu hi CSO hon chule student body hon a thut diu wa de chu Churchanpur district chu akisu ke a hi ding tho le Churchanpur district chu nin hom khen wilang khat lam ka district khat Tuibong district nei tin nei khen pi win Churchanpur ki ti chu subei tau te ti ngai lam ka district lang khara ki sim do ding adal ha si e ho Churchanpur district ki tho ding chu ki dei ta lo hin ki nom lo hin hi chi mi tam ta in
thu phun ka hin phun do hi mi tam ta lungel hi diong kata sanin chu ti hi le chunglang hawjong atumin ki vai pu untin am hawjong ki pa Nuilang a Tuibong district noya om si yong ki pa aki ki tu ding ki talo chunglang Nuilang ki ti ngai talo Tuibong district ban ki bole ti le Tuibong district in hup na si ban hi jeng lamka district ban ki bole ki ti le lamka district hup si chu ban hi jeng to asu kin oto na di omlo ki vet sal na di omlo chunga sopi zomi nomenclature pom ho si to kuki nomenclature pom ho si adinga damna pen khat wang chungi ding hin aji chu in sunga jong sopi ucha cheng khom thelo chu akin su na wa chum chum hong chen ting le kingai lu nom zo zomi to kuki yong nomenclature thu in ke boy jingwin de dan ngai dan ki bangpon district chum chumin lew hen ikilung sit iki khoto iki ngai lut zo diu chi chu e tu ni khoen phat so ta khain latan and hi chi life ko bol hi minute som thum le gup achitan tam ta zong na seita putin comment ho hi sim ning kanu min hin la ka sim man tapon ke he thi muitin comment a life a comment an hin sut ho zo siu chulung sit tain copy na bolun lang to a khen off ting le offline a comment hin bolun lang ken zong ipi na sei num ham ti su het no min a hin la kana sim man tapon ka holim na lang a hin non stop a holim kain bol je hen na comment ho kan ve man tapon nei ngai dam vin lang ki ngai thi mutin na sei no mo mi mu ding an sei nom ho chu comment section a avelin hin sun ket win lang hi chi mi pi ho za ding an sei nom ho chu video tha khat an sim ki tin chang chu ina kheu lim the yo hin a hi lo a hi le comment a hi ting le atam zo hin video avet le comment lang hi ki ve nom deu zi hin comment na sut ho hi mo se e poi ti zong hi ka sei nom min mi pi hon tu khu hi nun dan thilum dan hi vet wa hi le wang chu separate administration ki ti chu wana ga to thakhan a ki gel si etan I hin dano inun I khano I khosa o separate administration mudingin I thing hi helove aki doi momong tapoi ti chu tu ni khon a chai na ding hin seng katin phakit le topic chum chumina na holim kit hitin tu ni khu adin hi chan hi sautin na bon chawin dam selwin lang pathinin kuki cha te ni khat ting le en ke le do sa te na win te ka ki pa e